coach no kwitha itutabia kindu kiki twa life coach ni chao atutabia umite ba etawa ata na ile tili kanthini wonenania nina uthochona kuwithiwe na itunthini wonenania witu wa umundi kwisila kutume kulyo kana woni na hindi nitu kunenga usungio tuma nambani ya ile 391 batendebi kana mitandaoni yitu ya mikumu kanilia ilani YouTube @Mutongoi TV Stroke FM official ngalikoni ya Facebook ni Mutongoi TV nina udhocha nitawa Caroline Mweni wa Muteti tuke kwa mweni witu tutabia witawata tabia umite ba and you look too beautiful. Thank you so much Carol. Brinti the Cup ni mandu manama tuthi atu inene ya kwithia tui kwatania na andu alame na miaka yina ukuu tuka kwa nene kisazi kiki kuitwa Gen Z tukaete karo tukaete umani wandu alame na madina yesongete tuka kwatanya na energy kana vino lawi na andu ama youth ukesa kwithia ni tuete balanced community kana families nitawa Jacqueline Mombi life coach Brinti the Cup. Wow, umite ba. Umite. Karo numito uvande ni wama kuweni ni mami ni musi wa Gen Z isi kiwa nangatwa wa Rift Valley. Rift Valley. Yes. Akamba watu meneke. Nitu nene tina wa 10 na nengene kalibu kwa kwitu. Asante sana. Watu wa life coach kwa kikamba tiendo tuelezea ela umanisha we life coach without kikata. Life coach ni vya ndinene ya mitulile ya andu. Na sana youth mikalile ya youth unda kosa kwithia kila generation hivi ana youth ona hivi twa youth muthinomwe na mundu la twa kitana na moka na mundu la twa ithia ibindane yitu timo mekwithwa ni generation ino yivo ko life course ni kuthi na mutulile wa mundu kuta mwika kosa kwithia ni methiwe me amwika matona kutambulika nundu uni ni mumaketha kwithia kula tree karo ni mumaketha me asi uni mumaketha me atangai ni ndili aingi na misi nuna mesi kone aitie thina thina ukona tuiwona kuthina wa society umito umesi thina tukona makanisa umito mosi na thina to kuta mndwani uko kakijijini uko kanyao thina wa country kuni thiani mutai kananga woko na asi nundu akwesa kwithia mosi na kinewe the balance mosi nundu masi mama tukwatela matene to social media to see social media platform asi mosi na kitu mutai tumonye ndu wale kuma usasi no lawatene ukwetso kudana kwa ati nena siana cha kisasi kinyao kiko kana technology la iko kwa kuve niti that is other ukimame bila maybe ya mao ya moko metha meona kocha na nenge kila kocha wetha akika ndini wa madhau no jo coach life coach na kwa kwika ndini wa chao wa mikalile ya matukwa ni karibu. Thank you so much. Ilo ukona wende na coach andu kana we mata maundu mikalile yo nene sebe maundu kana mathina fulani ala witha ukisila muno twambie na andu mamuika ni maundu meba andu mamuika la makuona mewa mayendo matae deni wondo fulani. Asante mwana Karo. Anu mamuika especially muika wa current la tunayokuita Gen Z mena mondo maingi mono na topic sia kwa nesito kwithia ndi ungangana mundu ni mome umbandikia muno maimbia twina thina ba ta you a lot of challenges nundwa relationship sio mbingi ni sia mutandaoni maye sikara ndama isiko kwikisia mundu mistari kuste kile mistari tukasola ndio kasolo ako message tika message ndona kando TikTok ndakwenda ndambia kupati ne conversation ya one on one ukama emotions ya mundu uko na impressions yake tula ilo moka na nini uko na mwambie uko atene ama yina ki mundu sio nyao ni online most of them ni kula sia at the end of the day it's kuita wa anataka tu kukuingiza box enda kuingiza online kana nimeona ni one on one udhuku wa kweka zendo online dating ni at the end of the day nengo kwenda utuika monana watu no kono physically ngakuya no ngokwenda atukegwa na Because online by communication not maybe with they are not restricted to a point of mundu su mona ndo ene ma kana nikiwete wona audio museo wena filters udhuku wa kweka online dating kwa nini wiba online dating ngo ndo toja kana amuike methira membikia ndo online dating iso the online dating si no sio wakio kana anything digital no sio wasio lakini si na upia udhuku wasio udhuku akini tao Karo wewe wasa weke kabisa kasio bana no akonela makeup na unya tindie kada kamwana kwa yaona kona teo kona malaika wewe usiona malaika we
ona malaika na kuja we very 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 different sindo kwa ground masia sindo kwa ground ni tofauti akaze haya akethia okay karo tula mundu nende tinya online isu ni disadvantage imwe kula wise mundu prior another thing ni we online with the touch a feeling uko na karo kana akito fake kana karo ni real kauta kwa na fish expression yako it has taught me a lot lakini ni bande ku fake nondo nendo fit in that time nyao weba na kandi mundu tofauti ma tall black and handsome tibo bunenge six pack tumwase nenge wetu kwa online ndio zana six pack in fact ngona sura pekee kwa handsome kila tese ona na kuna kuongela kuna kidhiki kinene kaino pamba zimekie na kuitina kwa sababu hivi tio kukua noko kwa temporary anyway isn't challenge ya online kindu kingi online ando mayitu nundu mundu akusoma ambothi kwa page yako kamboza what is your favorite yako ni nyao preference yako ni nyao maybe unena amount kusunga ika none na amount muno uipata na kuthi outing na nini nika na fit in pala we ambia kuchat sindu si lingalita nyao na kila onu kwa na ukwende wene nyao paya mutandani kwako kwa by the end of the day mundu ti nyao ti real oh wow okay edangu mundu yatu ya on online dating sometimes you know ngi nondo yatu bena mundu mwe kuma Britain anoye around 80,000 kwisila online dating platforms iso naende yubundi naelewa maona ni ata mbesa si alikele ba akonangi we ata Kuti tio sura peke yake. Ti sura peke yake karo. Nuisi mundu mwambie onena mwambie na akame very funny akaidi kila tu kuigwa ni zitu endewa nisio. Nona mundu mukamurembo bya toto ni thoka. Lakini ni twatu indusio utaviwo ukethugise sindo. Nundu ithitu kwada cia mundu kutakwa kwithugisia. Kwa hiyo mundu ekuuliza box ni very fast. Ukaambia kwa na these people wemenda ukoni online. Weambia yako kwa ni just overnight. Ambia yao pole pole. Undu nuko nenia uko na this thing is working na kauneka a lot of hopes na wewe mundu mko desperate ayukia baby kana kwite sweetie kana kwite sugar kwite darling kindu kibani ni ngutumia next week ningwika na no ambito ku create no ambito kumana psychology yako ndo ako chat kulaka kaumana akamanda ndebo no thoughts na bado no potina what no yuko ina mama mundu mwambe ya katwende toke ngwa muno kabisa au kunetu na ikwa I love you ni kioti undu wa tao we silange wae barangone ya ula mundu muka nenge bobe ona point ngwendo so kutuelesya nondo ndiko nondo to na unguna uketha nimbi ile mukufio the ndikwa ndo twethya ni yene ile na bado no uikongolwa ndikwa usipige bwanangu usimpige yupo kwa ni balikela abro ketha yu nyanongo ni lakini ndiye ndo ikunwa karo wendo ni kindu tazina ku explain pe no mo wendo na be wendo ngwandawa lakini nese upe no mo wendo mundu akenda muno akenda mundu kusikudha ndena mundu sio ikunwa but also karo pe another point sometimes back this lady na komana na ko yani ambie ko kana inyake asima ke maya mwendete maya mafamia sister wake she's beautiful kila kitu no we kanesa ude kanesa ona ina relationship ena nini ula wetu enda na relationship kana ma proof now ama proof wrong na kuma proof wrong akwata na relationship na akwata takembu ilo kwata akutekolefia mundu endo proof yange na kwa ni mumbe nesa nondo na kuendesha mundu ume nondo no kwata mundu akandwa yu mundu moya wese kwithia mukona kumukona lakini nondo akweza kwithia nake ndaendwa mundu ndese kumpusha we nake mundu ume soma na karo wenenga nite kwinenga nisibe kulo yana wenda mundu kasa kwithia ona kota bika utuja mura no wena ona is maonzo sikomona you know yikesa kwa ndani thina. Thank you. Musa isa mwendwani ni sinitende ne sande ni wone na nyawitwa umunde na inde ondie sa ukutobya maondo alando mamwika maisilite nikenda kulia mundu Jacqueline amakula su ayenye ne kiona ne kona otona kunde thiata na kwa nambani ya ile 3-9-1-5 nitende kosa mouse kana makulyo makunesa na inde nokulyo nangalikone ya YouTube nangalikone ya Facebook ngalikone ya YouTube ni Mutongo TV /FM official ngalikone ya Facebook ni Mutongo TV na ende ona batende bi utekwe waende ba asilingi emwe kana silingi ile batende bi namba ni itu ya ile
kenda imwe itano nitwitha tuyosa makulyo kana nitwitha tuyosa mawoni maku o mundu wako manie nake na wenda kumutethia ava Mutongo TV twivo nundu waku mutethio ngaliko imwe kana indi na indi tendetine na nisiai ni mathina meba alandu mamuika na muno amekutoma Gen-Z mundu Jackie atu ya indi momenda kuona kindu real lakini byangi mali kile online dating mali kangaliko ni sia Facebook kana TikTok kwanza muno kuungaliko ni sia TikTok nikenda ona mundu su etha ailiata lindikana kanela mundu su umona ngaliko ni sia TikTok no filters aindana kabite witha uyonana kabite mundu su maybe no kwethena kukumwe na inde muine na ngaliko ni sia TikTok muyendana muine na WhatsApp muyendana mutaisa kuonana na nundu ni mwaise ni mutwana eka mundu usu ese kukunia simu enda kwetithia ne bandu fulani itinyuchi na nundu wene wese ni webamba na mundu usu unaise profile yake wasia now this is the person that I want mwethia ne hotelini eza kukunia simu one kwa umalu kwa une simu utanenete nundu wakuza kiuti jo wenda na for example ona kunena ni kwaku utaona kwetha mundu anena nesa simuni lakini muona na physically ndo manane na hata ndo haikalana nake na ni mwaise ni tutwana kwanza yuka tinene tambie mibango ya losi kana mibango ya chathi fulani na moyoka muithana na mundu usu na nundu wa ila pesa ndo situ assaultize mwaise ndika uti yandika kwika oyesa ku fall in love the wrong person na mundu usu outwa you nake nundu ndaikala ngalikwe ayefanya kile ende saubie sautuika real mwethia nende ni wotwae kwa uni boy soba mali kilwa nundu ndwae so munenga mwana nake one ye mawa masani monenda kana fige ni yonenda yani yona na one on one omunde titha tina ni sia mundu mamuthemba tosu endewe muno ni kuona na mundu su omane athata etha iliata kanela wenotano mwingi etha ailiata Biblia ya sia eli makaenda ni hata matesi kanini riende sia online dating musesa mwendwa ekati soke kwa Jacqueline atotavia indi na eka online dating ni maundu wange meba andu mamuika mesila kana amata kukonya maundu meba Jackie ni karibu tisioke no atotavia pena online dating no ndonge we bandu asoma kama kuya keni kinethiwe mundu Jackie ndabe na ile tukikata kindu kingi karo amwikame na sio ni kwila kwenda kufitini kana kwesa kwithia kikundini kiuni weania class no alika classine na nambina aka kana young ladies ona sinu mutandaone ona mautame kwiva kwa sindu isi kwiva ka enda kufitini na sindu isi mostly karo imuti that cheap ni expensive na yu mundu usundu wela pressure usa kwithe nuko na mena mbabas beko ndina mbabas nundu wake nukinge nuko kwithia I can't fit in tukwa mekita kamba kababa nika napo ati nyo finances nika napo nukala maisha beba maisha ya ana other ladies mekikala na mo imwana nasio una sinisi kwenda fit in nunu meudhi maclub nako wana mena nyo maiko ita sugar mami matukwa tuzo na meko ita ningi hata tiru siti ningi ya mpango okay kuna peer pressure nye peer pressure na kwenda kufitini kwenda kwitha that level ando mama tukwa maenda kubuko mana moko mo mai kwenda kwitha kuyunya kana make maundu menda quick fix microwave wake ya tata na you done popcorn you menda maundu manda ko subwe na kwa best ala kana kala that kind of lifestyle very fast na mind you wana thina ando hao ku 40s 50s ibitinga ya tureje muno mama mina kuthina azino amina kwata bangotole aithi kwata kele tukanga kaini ba aka onyenyao ala maisha but in between pati love yibubu no fantasy nundu enda kufitini so kuni kindu amwike medita mai kila mena challenge big muno kara but God is helping us nekana tuko na idine tamatethia na pressure ni watu wa peer pressure na pressure ngia social media social media na kara kwa ina pressure uko na social media uko na six pack na yone andawa uko nia another story na fish it or something I think 2 years ago this lady ona muhimu sio lakini we I need even more the surgery na the last surgery ndo anya social media wenda kuona kafiga gu kuona umelikindo wiki by the end of the day kila abanda lazima okethe uyuko oketha makanza uyuko oketha mawau uyuko oketha mathinangi watu miembesa isi unengera igeso kunenge thina peer pressure is real most of the times mundu mwana esi kwa sene make ku fake for real oketha mundu lo kumila nduni enda ku retain isi
sito yu ya kutisi Yes. Ndenda onetha ibidi akakobe mbesa kwa ingali Completely. Nikana atokeleze. Atokeleze. Abike. Lakini la wapi kamusi? Si to ground the sense of out. Of course, yes. Found about depression yiko kwa young people. Okay. Mundu ama maintain ila lifestyle tu mwana na social media. Ayiko to ninyao ayiko to depression. Mundu so ay depressed. No na like last week na kwati another paper I was sent by another lady. It's like a survey. Mundu ahamuika mendi na kwiyuwa. Mundu depressed. Na nde kwenda kunena ando mamosata. Nde kwenda kunena ando mamosata. Amuika mamosata. Asima mamosata. Na mwasi na mona wangino tuunenga. Siana pressure. Mundu amaniye mwana kautumia kakwika. Na kundu mana mundu umazijao. Sindu kutumia hapa. Mwana ila kindugusi wakazia aiwa. Ayikoto ni pressure. Nde comfortable kwa taja. Pailio. Mwana ni wiitie. Mwana wikie maundu mathuku. Nukusa kwithia. Nde na nyao. Nde baina that openness. Utona ukutavia. Ndunaweza otuma ndunaweza kuika wiki yakana pressure na wakana kayithi kuika maundu anginyao so extreme nikanaka tono connect lifestyle ila unayo ukwenda tamusi onaithia tusitu ona thina pe mutanga sumona thikawa some I think a month ago na inde andu mana iye muno mathikoni asumasia motor bloggers kana andwa mendete social life ni mesela maundu maingi mabindesi matenda kuweta na inde pe notion imwe kwete kuwa andu mama iko yuma kete kwasia watu watanionaje nigo yuke unachoni kenge pala wa mabundise kukonela ukwenda kuthea na wena maundu maingi monome ukwenda lakini mundu wake ndo kiwa lawe tolilie unapata you have to remain there wena mbesa no tena mbesa yo kiloto na kwika ani ndi nona ato uthaithi umwe nundu niki uto no kwa munka na endi ukethia no uwiengu wanzeo we imenike ndo remain ba andu makwenda abo no kind of a pressure no ndo ngewiba karo maundu ni maingi muno lakini ona liu tuinene ya maundu ala maonde amoika me uthi through uthuthu ala muhimu ni ya mundu amoika ni eka ngai yake foundation yako nunu Biblia tu ya kila kintu tudaro na kiasi wana ati ya Biblia na wambia kuna wewe kiasi no wana win extremism beba wangai akaukanya ukekenyo uko na wasioka sio unyi kuthuthia muika tafadhali makwambe kwingai nikana maundu wao na moka makabito takisebe kindu ngugu kweta kikata undungi ukoka kukwenda kufiti ni kwa society be very careful nundu kweza kwithia isabusizo ndani sio pita lakini you will remain. What will you tell your generation? What will you say? You know, let us impact people, but in a good way. Na mwatama kwa social media, eka ana youth na mama on the other side of you. Tisa tunamaka tuona atuda makeup. Matuona tutenda makeup au kumbe life is real. You know, be balanced. Duke the extreme wisa kuthea karo na kuone kuetie thina. Maundu amwe akaitwilika ngalikoni ya CI. Nimesa perfect a family ukethia. Ni kuliono ninona ko TikTok. Kana kamwe ninaonie kaiya sitata noodles na kayenenga kayasi akoka asisi kethi nye walika TikTok ithe nake no likile Instagram na yuko niko kaosie mwana ke yithia nundu kakesa kuithia no yukulo yakwa ye the fact that asie ingi nimeko nise mundu ni maendo the live by the way aende no kuuo ngima live aende no kuthambia mwana ni to kwamba kuweka ili ambolika live on TikTok kwanza mno TikTok kindu kiu kiete to kuno kwisiana sito Thank you mono Karo. Karo ngeni ndo nakona kindu ketha blessing kana ketha kiumo kwaku na ndo kwa social media ni ukite yi wathimo neko kayi kiumo na ibinda yonde ngai no tunenga mwana wako choose uchusi kikuo kana kuchusi life kwa ngai yakati nenge ibinda yi mutandao no kana any season letu hiyo yuni ya mutandao ni to musi ile kumana season ila wi na siana mwikola we nawo wetha mwana wa kusema cia kunini isa muisi ndo no utumie kana ka thi school no ulike TikTok cia kuno yiwa no ipepia ndo wika siana cia thi ukoma no ulike live niki ndo kana na kuyekana kayika undu wa cia karo kana keka undu kwika kana nika copycat ka copy ya exactly undu kwika wethiene wikite rules ukaza kwithia masama kuwa masama ituma nomba simu sida kando kana kuketha kama na undu wale kwitha kwendea hata nundu kukosa generation ngizina na challenge is only that it was different lakini mozi an example titakweza na ndi munda na uitwa TikTok muenda munda ni nyonde mwamina munda na makomanda after munda kwika na TikTok ne masameana usukwithia there is time for everything otherwise we will lose a generation. Wow. Yes. Asuna ndo mamoika tuke amwe itoni
inde seto ndatu ne amoito meba ndo amoito angito ise ala mamia tata ko digu as on social media they are very rare and ma millennial ne mome social media ne sasa sisi ma millennial ni vitu kwa kwenda tu mtandaoni na idhini alando twa yiwe kukuna lama kuno ma koplo na hardship oyuko either mentality ya kwanza nendo nenge kana kwa lifestyle ende kana nda nengwe wendo kanenge simu wendo kanenge freedom wendo kanenge bukumu wendo kanenge everything kana kwekale comfortable but I want you to remember kana generation isu ino itu twende na itu kwekata kwambia kutumia soon and soon will hand over the mantle watu wetu kwete neto kwa karo I'm telling you we cannot live for some time basi ndo mwagizio kite na kila kisasi asema itu mayoko na mama mafisa utumapenge the mantle idhi tuikulie karo what will we live what will we tell God wapi kake bila kwa mtabiata nundo kwa sakuthi ukanenga ne generation ni bwana hata nipe mundu mwe na mtabazene mwe uitsovya udhi oyuyu manaka no dhiusu ndo kwa uvukomea muno ukaosonya na miaka mingi lakini uko kwa mino ni mwana waku na nyei okweli onate miaka na nyei ndo ndesi kukata ndesi kuumanda wende ekale everything is just a machine mwana usu ndesi kuimandia euminata mwana usu undu na kuumina ni musei idhi tu imelinio tuweka na mentality ya kwanza tu naona ngasiana kila kwa tutanengwe please tu involve siana kila kindu nchoza tokwika wende wewe mutangazi kana nini sisi mwana wakula wina passion Yesu munenge yuko mwesu munenge ani momente uso kwete na wende guna na mama ndono mekawa wewe Yesu na zaku si over unya muthuku mwa momba unya house manager nomba munenge off ibin lazima za abinga ekasira simane kwithuko mia mbene simane kwibuya kwiyuya na kwikolondo kilondo wonde machines are good but kana kuno wake uoneka kwa mundu wina kindu no kaka we machine isu eke bundize kubwa ngwa na moko na kwika mangondo na mangondo moko make na mubundize mwana skill wewe kuza mwana wonsunu kana ndo na kwiyeya ona wipo no table yes why so koma na kibeti ekani kite kibeti kitwae kiikuya kikuya be kiwe na be kwa na jakini ndo ndethesi karo isu nizo especially o YouTube ingite ni go yola twena guo nda kwesa kwithia uwe kibeti cyaku ya etume bubu na they cannot do anything na mwitu baka high school na wisi high school wathi wenda kwa weyikie maundu mwitu wake ikobidi wibe matroniku amobuya ngwa mwikero mwitu sunde ndo tona ndio ndo witona so the challenge ni mama kana mundu mukano wambio mananya there is a challenge na chuki mwana na chuki mani kunengwe nenge ninga spend ngakone games ngakone gambling ngakone nini or you addiction yalika ni wone ku realize what you were doing was not right all those challenges nizo tunaenda kabla na or you in a lot of boot camps ya unene siana hizi na sia ko my gauge kwithuko mana moko mala mainge elato weta sindu sita GBV kana kawake mivai nitula wane ya ume by the way kitha mundu ume akunwa isu itame ya kwitha mundu ni useless utono kunwa kibetiata lakini most of the men ni makuna wa na mahivi india why so kama na mundu ume akakuya kuna ila no ni wene muka itanato yeyo konzuna ngata watu ye mundu akarate itawazo yeta hizo mwenyewe no kaula wona we aina te wetu with ya andu maikuike kana mundu ume no wakunwa kibetiata of course omene matante kitakara ngundi sima kuneto ngundi mwana nituna ngundi na ni masista maito but anyway pe kindu kimwe o twende na unena naume na ngwendo kwa mbodhuthi hamwika ndeka nani toka ni comment upo we anytime karo kwetu kwa social media hizi na lot of fakeness social media ni zile lakini yambia kwenda kumana mundu nesa endo mana background ya karo ibwanata inyana wako na hive inyana wakila katolila hive kwethe no weka au chances ya guzia ukono maana sasa sipo no mtu wangu we no ukono na ni wizi wona njoka ya nzoka kasoka kukwenda kaka kuinzoka bene it can only get once what of that ika background check ya mundu lo umutwa mundu ume ibunako uko ni kibeti chako eka kugilia nizo ume ya maine na maelone na get somebody that you trust whether any aged person whether any a father figure taumau kana kanisa natima kanisa onde nundu wange na mawa kilia ndo katona na zindu isu it is so awkward na ngaye trade mono makanisa uweze kwithe ni watu na kwa express na kwa na organization si deal na gender based ya atumia ya kana aume ukasa kwithe ni matetheka lakini na kukibeti ndo kukanya
ewe ina tabia sio kuna mundu ume tabia nukaro is not good nundu uzuti ngai wandikite ndino wa Biblia ngai be unamupangilo waekite Biblia ndikarando moka pa mwe mutumie weza kwetha na wewe authority kana priest ya nomba na ku mundu muko kala laini ni yaku kwa hiyo tukosete akanundu wa ku invest so much ku empower mwitu no kama ku empower kamwana okay mundu muko mu empower na kutumwe ku empower umwe ndikala nyo umwe na kuikala nake nundu wana wako na mwana osu wako na mutumie zu yaku mwana ku na esi kana etuma kumezi au mailo kata mailo kuno unulu mundu wa mutu akamukona no ai mwana osu aku nake unne uleitwana ni kwa mundu wengune nundu anite esi kana mundu me kuno nyo ni mundu muka yelo ingi ku provide tabia ne aunu kwikala ndi mundu ekalite mundu muka ko mundu kuma mwana aku na esi kana mamino mundu muka kata ku provide. It is very dangerous. Kwa hiyo simwe suma na setting ya musio kethe yes. Mundu ona ese ona ethia ukai kunwa kasi au meima kuna wa ai makwete lu chapa ye yes chapa ye no kunwa na ni ya aka kana amwiko yutri chunguza background ya mundu twekana na ignorance onamino kuma na mundu social media mwako mano mawiyane karo endoma ne background ya mundu musiko kubwana hata uza kweze zindu yuko na surprise yuko yaka ngokolia umuntu wili obisine mundu mene woka kwa no tuangiwe yubambela waba yuwe mundu zamba mutedi hata mundu usikindu chambe tawi mundu wisi mundu mukiu ukiite ngai ni kumboya that is the first thing mundu bai mundu bwase tangai nundu no kukanzo mundu lakini mundu usuloto no mopose no ngai you amina kuboya mundu you take a walk on the Genesis you meet na you from there we refer either makanzo kana refer to a neutral counselor uzo kwithia mundu muko na keno waneno mundu muko wethene wendete mundu maybe ni tutavia tako okotete na buko inyake mwinyako wako na ithake akaikaza uzo kwithia wachi ngainde mundu tabindwa lakini wethene kitai kwa kana kitai ingi matukala kwa na antu kala ni mama ingi kwela meni kukaro nukala na mundu kuna itambawa mwana gudo thiu tuango atwa ezo twana okay makuya mathina ni tameba na matumie mundu usu akumbulwa wewe ndeja aumeo na mama na weakness yo makuya thino moni yo kila kitumie makunwa ni makosa meba number 1 muno ni ulevi wako wi mulevi na do provide kile kipitikiza kweza ki overwhelmed you either overwhelmed ni wako wi mulevi karo ndwina leu siara ni usi udhoni tekepeti kiyuke la kikanda kiku kwa nume zetu wase maybe wase unengwe leu or something na maybe kujingwa na kila pressure kila kipitikina sio na kwa ngati hapo ndo control kana patience isu ina asema ito oyuyinga ye kitotrevia atunenge that kind of patience ayiko nanyo ayiko nolamose netende lomose aistuka usukuza yambe aistuka usukuza ewe shame kunena maundu meba ititwika nom usukuza ndatala lazima kwata nayo sasa kama nezile nimyo ili ndi kwata ndatane kata isu ni mwichangia karo kitu kichangiani wona watu wa mundu te wa standard yako wethe mundu ume atoye mundu muka so empowered na kuwa kengwa nola mama takuvena kwa kuthukuma ukanenga tupesa na ne mundu mukane mundu mukenge kwa mutwa akatoka no provide yu mundu umeno to mukawi no le tandika we ndo tuangwa ndo yu mundu kambia enyewe kibitikinde ndo kitia na mwe okay no, can you give her a break nikana she think things all over na ku think things over but nikala no bono we ba ko we mutwae no wale everything ko ndule kiboko no kole kupata nazo we mose we mose no mutwae ko ukipoko either ufumile na kipoko kana you man up na by this ndio mwana osieta no what the bible says ni kana nyena nindete ya kama sa biblia yaise mundu mukane wako tethesia mundu tethesia tikutethia ko mundu umeketha o kana asia nina iba fisi nina iba cha o mundu mukatethesia na kuwolu na lazima by the way tethesia all there is a way lakini yuke thani we watu ikie wo tethwe for real ulo kutwika mundu umenu ulo kutwika na maye ukothoko ukombolangwe kundi kwa kukombela by the way twende kibetikie si uthukuma surely na wakamo sine nisaidie na 20 bob namba we mulevi yu mundu umaketa sia kodi chake mbao aende maybe ya ndongelele that yawe mukuka na wibu ila wakwa ni stress mundu umezunda ema ukuno onange megwika ni moke tenda ufunge yo mlango akakome kola utindie na nengi tina sema ku na ikeko karo ndo kutaje kindu kimwe pau pa mwanake amkada mutumia kwa tabia yako ndo tethe ne mundu muka andola mamesi ambe nithwe nikwiriza ki nyina atandizo kutoa ni mundu ume date ni uwelewe you are mad withi out na mundu ume na mwita babe na nimwambie kwikana kakwe
na pesa kuitana kweke ni nipo ni ngutungia it starts with a step onyiko na no kweza kutambi you in first courtship was very well na kundu kara we independent and we isi kuthukuma no understand there is no balancing tunaweza kutapondo kwikala na mundu wamine ko empower mundu muka no mutabi tulole kala wamine ko empower mutabi unole kala mutwa no she is empowered she remain empowered but amane mundu muka nake mundu ume no bundi wake wali mundu muka amatuka ntu mu empower ite ni to empower ite mundu mutoka muya mundu ume this is how you should live na mundu muka empowered no is neke you karo we independent and wamine to no la mundu no mukaro amanyiko yike because you have money ukawale uko ibamomboka kata ukavunjira akahusisia na mandume beze madhima mundu akile muno akasizia kona wakara weka kina ingi imbeze yaka yande kigenyo na karwa amuko kama mundume wajibike ndino amusi awajibika abandu bangi nuko no iba nomba no iba fisi no iba nini no karo no mundu huyu kwa kana no iba wa kuna vitu nafanya no mundu ambiyo mwenye kudiwana lokata mundu mema akautia na yeye ambiyo build up uyambe kuwa war uyambe ku build up sindu tuko together you ndo mupangia you ndo mukona wenda kazi all kind of atrocities nundu you are overwhelmed na ndu izo utona ku behave na kila mundu kono nunalile kumonenge ume atwike mundu ume ayambe support muziunge kando nwege munzambe kuwe moyi wa musi imana no bane yibawa imana ne kuwisa wa imana zera ndizo ma school atoko otoko onanda no kwa mutethesia wetethesia bai basic tulindula kwa tuini but izindu inini no budget yembezi sio ndani ile ona in fact elokwa there is pavis no kiara lakini tukamubundisia ibange pesa sia kwanza niko meet mbesa sia kana siaka na mbesa sema ni sia mundu muka na mundu muka na mundu pesa yangu ni yangu pesa ya bwanangu ni yangu na yeye aye karo bubundi that bubundi na leana niko ndo tuikose tepa yaka kwa ya mwana to live balanced life balance ni na as much as we are empowering to empower aume na wila mu courtshipuni ekala inde monene maundu ma finances ekala monene maundu ma finances uza kuthene mwa discuss uma the place yaku na mundu ma the place yaku nundo na kumudhukoma kita endi chuka akara mutumia akajao akaacha wea yukaambia kwa mundu mwe ndizo zitu siako ndizo siako ayepuna one knowledge na wisdom Bono gulikele. I am spend message kwa family. Yes. There is somewhere else to spend message isusi yako. Na yuna yuna ndiye ndai spend ko yai. Isusi yake okay to spend it on ona kwa niobo. Lakini ile si achama ngabi delela nyenge kata. Ngebe lakini kita echoka. Ndio yuna ngwambia kutwika not the man in the house really but nengwambia awo komunengo to besa ai manda bandu bange nenge baba wadela baba bandu bange bamanda wa na okay ningu kwaje karo bonde mundu mo kwiso banenge wandaiya drama na mundu jaki to ile yako no to yetikila kana aume amome mesine yoni kwenda mena mbesa not because niende nizika wako na ndo maza no mtu tujua analea watoto analipa school fees ananunua but in the real sense endo ya created na karo ndo timbesa sisi yoka that is where men miss it ni uko na opuno also ladies miss it tuitwana ni kusakwida noka kwa kunundi na mbesa na one generation la to everybody is working ni aona and etubaka me make sure you work onethia we work with you time na nini get something ko everybody is coming kwa akinando ni mairo akinando yu akinandoa withukoma bithukoma ketha ni mundu ume ko wetha toka twina capacity ya kuthukoma wenda umanya kana twina twana nuka tuko combine mbesa tuende na maisha no twatana no muri tuendene number 1 ni wendo watu matutwana number 2 twatana no ndu yitu ina mupango wa kwenda kwa mbesa family yitu ko the moment ndume okakapitalize ona mutwano ni mbesa wendo kunibo kusa ngotaja karo ukakuwa soko kana umezi sema ikata isome but the love is dead, the marriage is dead. We are going to know. Nake mundu mukade it's also it is two-way traffic. Mundu mukade na kwa mbesa mbingi. Uyambe kujala mundu madarau. Nake mundu mayaze ekane vumili no wasana ni sene na usoma ekane vumili sana kata at least nizisia kata si soma ko mutwano it's not about money. Twendo mana what is the main reason ya kutwana. Ngai aitia kuhusu mutwano. Nikana mbesa no ice cream ya kutia yolo okay mama ande mbesa nyeno ndo ndizo kwa hiyo ndo aititwa na ndina mbesa tuambelile somewhere okay tuambelilio somewhere lakini at the end of the day tuambelilete mande mbesa
mutu anote mbesa tuwese na pia no weta yo mathina make nundo for real watu akamwili tukoka na manite kuwa mauta kana kalo life zone nyake na yake wimbia na ithe tuyana twe anikiolewa life inaweza kuwa poa mitwa ni mundu tombu ya mautasi nikalanga nambia kuona yu kwanza tiambia kuwa izio ondo kuitu tunaye sale umuseme nambia na maybe ona mundu sutia ende na capability ya udhuku mapa atembesa wewe ndio utabia mundu jaki kuna mahali pesa inaingililia kwa ndoa huko najua si kuzuri sana lakini kuna mahali pesa inachangia Karo nenda ku make ni clear nenda mwithukizie ngwati daka ngwati nai number 1 langu advocate pio ni mundu ume wethia ndwi na capacity ya kuya musi wako kana mukau tukatwane nenda mbongwate pa na ile clarity ya anomeke kuona tutwana no tukwetu ila mangotole you come na mangotole na konoka mangotole na ndi una utwana ndo na mbingi kana na mbingi nenda nambo kwa contest ya kwanesa ila contest ile kindole nungamiani don't marry if you're not capable to provide for your family dukatwane tafadhali nguru imenenji lifestyle ya mwana mwitu ambebe na afya kuwena ndo enda kwa mendedi nyao at least kwa ndo ni basic no na ndina nazi au alima na capacity ya komendei na kama ikatwane no uyuka nukila mbono nusiazi ndato ro nokila tuwene ngikaro ke thiena akukaro no wambenda no wambenda thima wambenda yake ne wetha wambenda ndena kindu nuhe nina kukuza by force kwete no wenda mundu ena capacity lewe nayo na kule capacity nayo ukamuungane mwambie kwa kamosi na kwatia you for example kazi umite family na kindu wina choices kwamba sisi wenda no kwenda jakita ni mundu ume wina capacity ya kuni withstand ni grow undevi ni grow ta mundu nikana no kwela level ukwenda na kuwetha ndu ina kindu ni karora na kwenda ta ni mundu ume na kwa na capacity ya kukumese na kugurumu na kusaidia tupikela capacity tunjao twinayo wethia mundu sinda kilanda atola winayo tafadhali kana mwana wene kana mwitu wene pambana na hali yako twa uloto na kwetikela koya nyonyi yes ewe ndoni kabisa yes ewe ndoni wenda na kokomezi na kadhi kukuya mali yako inyake na by the way kaindi kun karo weka nesa kana mama nenge lengelea mundu ume tafadhali ekothi kuosa sindo kwa in law eta father in law kwa mwitu umete kwa muthoni ameta muthoni kwa muthoni imo muthoni oka kuigia kila kindu chonde wewe enda uyu utiyo wewe wibo kwika number 1 number 2 kibuvia kithia kikingi pio no nene wala welekele na nioti welekele ndikila kukaro lakini no winengwe ndai yanda wethia ona ndo provide mwana wa ndo provide mwitusu ona ndo thikwa muthoni no ukunana no okay tume umeni ndatika ni ile tilikiaka ona akane ni makunwa muno ni twanone ni choke laki uchangia akakukunwa kitu mi number 1 okay Karo akakila ndo kwase munuka na watu inagutia itafadhali akatu ina munuka na having brought out to the family sina challenges usana sana na murume to family challenge kana woni nya kuni undefend ya na munuka na kuoka kuguna gudura kwake na ndondo na atabwa muka slowly you come slowly uinenwa but bakwamba kwitela uyukilia susu uyukilia wasia uyukilia wasia there is a way civilized people talk tuiza with the kelelo lo ina asema ito na kuku ita mundu civilized okay ni wewe ndo asia lakini 1 2 3 things no no pani we tunaenda maundu na wethia wona kukwake na ndoa mundu ume na mwana ungeme na kaka aume tataka uyo no ambia kuisema tu wisdom ile bethe ino yeko na kelele we kitoki ukilia ni kinyao pena sana sibu kwake na ndoa kwa aka ta tucheze chini kindu cha kele cha akakwikwa makovi ne mundu umwe wetha umite family ni na mathina karobe maundu teka no to no boya mula kindu mu change then auto no mu change ko bandi ibyo ndete mundu muka wetha to itu ni mundu kwa ina violence yethake na he didn't deal with those issues makovi na uko bana namo pastor masi tafadhali madhabahu ya nyumbani ndi madhabahu ya nyumbani wetha yovo lakini these things change Karo it is you na say you cannot every day aspire ku change maundu kwandike buku ya India tiku copy paste jonde la kotie kwenu kwa sababu wewe ndakwa ulevi family yako ndi unye mulevi family ni yako wewe ndakwa no akorana kwa family yako ndikata tikunana and God helps us okay yes thank you tunaingia ta idio ndenda tiko imoni kenda tumine kilungu asante sana Karo maundu na maingi muno lakini idio ndhe kumasiana mpaka mosiei mpaka jensi kila mundu wonde utona ndo nenge ni
tuciokenzia ni cia ngai nundu ni twaitia ni wise wona wa mana muno wona niwe wise lakini ndukila na nyabinya na ngai ola wakumbie mabituko onde Biblia ni onzia tucioke kwi ngai na kundu tukwata kanzo wasioka kwi ngai mundu mukadu kuloko na mundu ume wasioka kula kwi ngai mundu ume nukwenda mundu muka undu kanisa undu ngai wendete kanisa wake na nusiana mwasioka Biblia ni mukuheshimu asi na ni muumana kwake na ndoa kwenda wanaheshimu ngai atwathime. Thank you so much. Uko akina ndoa. Okay. Thank you so much. Ni mubya mundu Jackie. Awibinde kubi lakini too informative. Nene zene tu akwatia. Nanye ndi utungelela. Amuse ise mwendo ni na utungia mubya. Nene ise no wakwati okendo. Maybe no kutanda no osungio wako lakini kilungu kitu kake ko ibinda yengi na tikela tena ibinda iseo ya kose kule na tuyesungi ndo wailite. Nundo otambanya na itu nina utungia mubya. Nito Caroline Mweni wa Muteti na tuithi anaingi ndini wa bilingi wa mauvo na ndi kwa oyu Tiwanesa.